Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Haringingo Francis atanze ubutumwa bukomeye cyane ku ikipe ya APR FC nyuma y'uko ikuye muri Super Cup. Uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport yatangaje aya magambo akomeye cyane bitewe n'uburyo ikipe ye ikomeje kugenda yitwara neza. Uyu mutoza Haringingo Francis akaba ari umutoza ubu ngubu uri kubarirwa mu batoza ba mbere hano muri Afurika bakomeye bitewe n'uburyo ari gutoza ikipe ye ndetse na systeme arimo gukoresha. Ni systeme idasanzwe itamenyereye abanyafurika, nariyo mpamvu Rayon Sport iri kugenda intsinzi yegukana umunsi ku munsi, dore ko imikino 9 yose yikurikiranyije ikipe ya Rayon Sport nigeze itakazamo habe n'umwe. Haringingo Francis yavuze ko ikipe ya APR FC kuba yaranze gukina Super Cup ntago bivuze ko batazigera bahura n'ikipe ya Rayon Sport, ahubwo hari icyo batinye bitewe n'uburyo babonye ikipe bahanganye ndetse n'ikipe bashobora guhurira kuri finali, ari ikipe ishobora kubandagaza mu buryo bukomeye cyane, bigatuma haza kubaho gushwana kipe ndetse bigatuma nawe ubwe ashobora gutakaza icyizere, dore ko ikipe ya APR FC itozwa n'umutoza Karebu akaba ari we tumye bafata icyemezo cy'uko ikipe ititeguye kuba yakina Super Cup, igikombe kirusha ibindi agaciro. Ese uyu mutoza Haringingo Francis ukomeje kuri koroza ndetse imyitozo arayikomeje kumwe n'abasore be rwose, akomeje kubahereza ibisabwa byose kugira ngo nabo atazagira icyo bitwaza, dore ko n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ikintu cyose gishobora kubangamira Rayon Sport cyatuma isenyuka ubu ngubu kiri kugenda gikurwaho umunsi ku munsi kugira ngo ibintu bigende neza 5 kwa 5. Ndetse kandi turaza no kugenda tuganira uburyo imyitozo ya Rayon Sport irimo gukorwa umunsi ku munsi, dore ko ubu ngubu iri kwitegura Super Cup kuko niyo izabanza, akabona gukurikiraho imikino ya kafu y'abanyafurika ariho izacakirana n'ikipe ya Panti ituruka mu gihugu cya Cameroon, ndetse iyo match kazabera mu gihugu cya Cameroon, ndetse hakazahita hanakurikiraho na shampiyona Rwanda Premier League nk'ibisanzwe. Ubundi rero Rayon Sport ukabona ko ari Rayon Sport. Aho kandi perezida w'ikipe ya Rayon Sport Murenzi Abudrai yatangaje amagambo akomeye cyane nyuma y'uko yumvishije inkuru nziza iturutse mu biro bikuru bya banki ya Kigali, dore ko ari banki isanzwe ifasha Rayon Sport mu bikorwa bikomeye ndetse ikaba inafitanye n'amasezerano n'iyi kipe. Ndetse kandi turaza no kugenda tunaganira ku myitwarire y'abakinnyi, ko bari kugenda bitwara mu myitozo ndetse n'uko ubwitabire bw'abafana buri kugenda buboneka mu myitozo, dore ko ari ibintu rwose uri kubona ko biteye amabengeza, biri gutuma abafana benshi bafata iya mbere kugira ngo barebe uko ikipe yabo iri kwitegura ndetse bayihe n'icyizere, kuko icyizere cyo kirahari, kuko Rayon Sport ubu ngubu uko imeze ndamya nashidikanya ko nta kipe izayikuramo, haba izo mu Rwanda ndetse n'izo hanze. Ndetse kandi turaza no kugenda tuganira utuntu n'utundi dukomeje kuvugwa mu kipe ya Rayon Sport. Ni Rayon 15 ni umuyoboro mugari wa Rayon. Wibuka rero gukora subscribe kugira ngo tuzamure umuyoboro wacu ukomere kandi ushikame, ubagezaho amakuru yizewe. Uyu nguyu ni wo muyoboro ushobora gusangaho amakuru yizewe 100%. Yes, mbahaye ikaze rero aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi, haba ku migabane enye yose. Ndabasuje abo muri Afurika, abo muri Aziya ndetse n'ahandi. Aho ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ititiza abakeba ndetse ikomeje
kugenda rwose ikora ibikorwa biri gutuma abakunzi ba Rayon Sport bishima mu buryo bukomeye cyane, aho kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport yakinnye imikino 9 yose ikina neza kandi nigeze itakazamo umukino habe n'umwe. Kugeza ubu ngubu rero umutoza Haringingo Francis yatanze ubutumwa bukomeye cyane ku ikipe ya APR FC yikuye mu mikino ya Sekafa mu mikino ya Super Cup. Ni igikombe rero yatanwa n'amakipe ane aba yakinye shampiyona. Ikipe rero ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane niyo akina icyo gikombe. Ikipe rero ya APR yikuyemo ivuga yuko ititeguye kuba yakina, nyamara ibanga nta rindi nuko bari bazi ko bashobora kuhasebera bitewe n'uburyo babonye mu ikipe ya Rayon Sport, bakayibona uburyo kugenda ititiza amakipe yo hanze aba aturuka muri za Sudani, za Al Hilal, nk'amakipe dusanzwe tuzi akomeye, na ikipe ituruka mu Barabu. Kumva ko rero Rayon Sport ikomeje gutitiza umukeba, Rayon Sport ikomeje kwemeza rwose amakipe hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho rero imyitozo iri gukorwa umunsi ku munsi, ndetse iyobowe n'umutoza Haringingo Francis, akaba akomeje kuzana tekinike zidasanzwe za zindi zo mu bihugu bya Aziya. Hariya rero uri kubona ko ari ibintu biri kugenda bitungurana 5 kuri 5, anaribyo biri gutuma Rayon Sport ibona intsinzi. Iyi tekinike ni tekinike ikomeje kuba inshoberamahanga, kuko nta mutoza n'umwe uyizi usibye Haringingo Francis. Abakinnyi rero, abasore bacu bari gukora imyitozo, ndetse n'ikipe yacu y'abagore nayo mu kanya saa 12 ni match ihari, nibwo Sekafa y'abakobwa